Fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta instabu sensiela ta' affreski li x'aktarx immorru lura sa' żmien il-Gran Mastru Alorf Dewinja Kort. Dawn l-affreski tas-seklu 17 kienu magħrufa biss bil-fom, iżda qatt sal-lum ma kienx hemm evidenza tagħha. Dawn l-affreski instabu fil-partijiet ta' fuq nett tal-ħitan tal-Kamra tas-Sodda li l-Gran Mastri kienu jużaw fix-xhur tas-sajf. F'dawn l-affreski tidher b'mod prominenti l-arma tal-Gran Mastru Winja Kort. Dawn l-affreski se jiġu ikkonsolidati u konservati mill-Aġenzija Heritage Malta, kif spjega il-kuratur Emanuel Magro Conti. L-Aġenzija hija dovuta biex tippreserva il-patrimonju Malti. Allora daw żgur se jiġu restaurati, konsolidati u restaurati, aktar riċerka, imma wkoll qed naraw x'kien is-sinifikat tagħhom għax dawna fil-kmamar tas-Sodda f'dawn il-perjodi ma kinux ipittru ċertu xeni, ħlief ċertu xeni ħanajdulhom hekk amorużi, puttini b'emblemi ta' qlub, putto bil-qaws, imma dan qed ngħidu ordni reliġjuż. Daħlu l-istess skema bil-putti, imma bil-flok skemi ta' imħabba daħlu skemi u emblemi reliġjużi u eraldiċi. Dawn l-affreski instabu waqt li qed jissokta il-proġett tar-restaw tal-Palazz tal-Gran Mastru li jusmat li se jiswa madwar 28 miljun euro. Dan il-proġett huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej u mistenni ikun lest sal-2025.